ngasi sumaya gi makta no video on pudun lakre ko video se ngasi gi yam top pa hai tare ai ke astrology de gi kitang na thira ga hai tare Saturday numit khuding gi aina sum khanjara padi kui ra hai tare angang single ba student single ba hai tare samjana makoi da khara knowledge English ki natra Hindi ki knowledge kitang aina sum pining ba sum kui ra ba hai tare aduna ngasi aba numit asidagi ai sum koi gi spoken jigi on background khara hai tare ko kana gum hai English grammar natraga Hindi grammar yaw draga su hekta lon ba yai hai ba su lei adubu ai pramalam tang bijage angang polok pa dagi skun chapingai maraga se ma karigumba se Hindi bu khangdi English bu khangdi any language ma lo le ba akoi maitai ron bu khangdi ma lo le ba maitai ron su bya kar lei ri dana ko mai manipur grammar lei jari English ki English grammar lei Hindi ki su bya kar lei jari adubu makoi tamu banate improvement education ne makoi da phanga kan da ima ko baba ko kaka ko baji ko na ko holido improvement education ade loan system tamai ne ba adu maron je khaga thokpa horok padagi makoi angang sina haiba wa ngai se tara khoina nu e ba nu idu kari gino makoi grammatical fulfill oidaba wahi du gi haibe hakoi karamba jaga da karamba wahi thangani mamang maning onthok onjin toraga makoi angang ni na khangdabani na hairi ne ba tamna kuira kanda matam khara loina kan hairaktu ne wangang ba adu makoi da grammar ta mubanate makoi da lolo du marada si haitabi ade na by forcefully tawba natte ba adu ai koina yamna live da wahi dang haijage ibunga nang karai chalu duno ibem nang karai chalu duno hai skun chalu duni natraga kathen chalu duni haire se ba ko kathen chatuni skun chalu duni office chalu duni haire se ba chalu duni office chalu duni na halo ba chalu duni office chalu duni skun hairo ba kari angang ma si ku ma ja sauri bra natraga ma si cycle le jala khan gi ne ba adu angang ma sana haibe oyo ba no kani angang mina khangjadri ni na adu mapung phara ba mature ba mi amana hai tare isam samna makoina harakba wahi dadi madu koi kano ko na thukui ta ta mun leirane aduna ne koi kadoi garma yaudi habado yauri bane ba yauri manung dadi leiri bane ba magi system ma ka magi ba niyom ma khak leijari ba adi matang da du yam koina yam sangna neina ragum se yamna laibi mongda oja sing takpiram ba koi da takpiram ba araiba mo kamdongna lolama migi marolama nganga da bage habado yam laiba mongda ni ko koina neina du se hoi loan se chuktam tamu da bida sum leire by hat toroga market shopping chapa marketing chapa adagi mi lamda leiru haido lai par bu khangde mi ngangna ba sum koi da bida sum ngangna ikai da bida sum ngangna raga by hat toroga hei pa ngata ni tamu banate tamu ba je koi ge negligible ma mi khara tamu dum mangai ko masing yam da adu aina ngasi mayam da sum happen knowledge ma ka share to da ba sina khitang do ita su improve kam lege du yeng bi yo sigi test ma aduna ai mapuk de ta hajir yam lai na yeng si ko ham bada tension ko ne hana lai tamak pada yang ngani ko tension ka mai tawi hindi da na kai hindi ga ai ge se hindi ga english ka yala dum hajar ke ko hindi khangning bo ta ga sidum ya gani sigi knowledge sidum ya da bani adu english ke dum hajar ke yam lai bi mo da tension si kai no kal hai bani hindi da kal hai ko ten yam lai ten se ma khang da ten se no utti kai no ha ten se ma khang ahum lai ye ha ten se kai no khang da ya ra chidi khang jan lu hai bi wari ni ko ha pe ngasi gi de han bo ina sum ha pe chora kom di hairam ge ko ha pe sima di khang da masima knowledge sima ha pe le hau ta di yam lai du ni angang sing na su ko aduga aina chigi loira pa kan da formula khari ila kani formula sima khara mind da kitang hapchal lo ga di mirak tilapada officer pada khangde any jaga am da sapa wangang na pamatam da apply tor kudak da apply tor ga dum loli dum phongna gani sijima adu dar ga tensi de hawrasu tensi se kaino masi form am ne ko it is a form of a ba amagi form am ka ni that indicate the time at which an action takes place harga kai kai no past present future mana haingi si kai no tense have si kai no ba amagi form am khakni karamba form no masi indicate of this ne kai no matam takti karma matam na habit thabak haiba tawriba bab tu be action do madu karai da tawri no habit pa hau khaba da tawri bra hauji ji tawri bra natraga ko na taw kada ba haiba tai be do tense ko we have ne yam samna habi tense ha se bab ma gi mong ma taw ama khakni masina ta ku se mana tawda ba thabak to
hꯧjik tawrini asa haukrabada tawbani natra kona tawkani taibado madu tense kawi ha yamna sam incident sambal lero masi hindi dana kari hani hindi da kogi masi paribhasa ga hadni ko definition yam lai ni ko paribhasa kuini su thadore lesim bagi teaching gi ba profession ha ga masim si kuini si thadoro mina khara de tough tu wa ni ko se paribhasa definition da tense ki da kriya je verb ha ni ko kriya ka wo ka do ba ru he kriya gi rup amane ba verb ki form amane ba ha ba ne ba si verb ki form verb si le verb ki form amane ba ko rup je form na tro kriya gi rup amani hai ne ba hai ba se ka do jo ka do ba kisi karya action ni ko sini karya ja action si action ko iko action ke do ba hone ke shame sini ka do ni pas na kai koi but kan koi si but kan ko bro ba u ki matra but kan sini kari ko ra वर्तमान काल सिना करी कोरा भविष्य काल है नि को भविष्य काल स्माइल अदु तादि कनो टेंस करी नो टेंस से कसिनो ते क्रिया का वो रूप है बाकी फॉर्म मनी जो किसी क्रिया हाबदी एक्शन लदो कमाय तो करम मतम तो नो एक क्रिया के होने का समय भूत कांदो वे पास हो वे वर्तमान कांदो वे प्रेजेंट हो वे फ्यूचर हो वे भविष्य कांदो वे मदु ताइबदो मदु टेंस को है ने सिमा खंगनी को अरु तादि टेंस जे मखन क्या से अहान टेंस के दोई प्रेजेंट टेंस मखल हम दुनी लाती जे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस हाई बे मखल हम ले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अदु इतारगदि के दोरे मसाय कोना हजे हाइबदो प्रेजेंट हाइबजना मखल हम दुनि को सिदा पीदि जे प्रेजेंट सिना वर्तमान काल लेरे को वर्तमान काल हां प्रेजेंट वर्तमान काल पास्ट न कई तोय भूत काल आई इडी इगरम निको सुना सुन खंगनबो इवन वर्तमान काल भूत काल सिना भूत काल लेना फ्यूचर सिना कई कई भविष्य काल भविष्य काल को स्माइल अहुम खक ले रहे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल सिग मफम अहुम ले अदु तादि मागी फॉर्म से क्या क्या ले फॉर्म से प्रेजेंट टेंस से फॉर्म मरी ले पास्ट से फॉर्म मरी ले फ्यूचर से फॉर्म मरी ले फॉर्म सिंग अदु कइनो फॉर्म अदि कइनो FORM फॉर्म अदि हिंदी द कइ गाय रूप हाई को रूप मरी ले रे फॉर्म मरी ले रे करी हम करी करे इंडेफिनिट है indefinite form है indefinite form number 2 the continuous form 3 the perfect form 4 the perfect continuous form हाई दना मखल मरी ले अरे तादी इंडेफिनिट फॉर्म से को करी कवी है मतमदा हिंदी दे करी कवी सामान्य काल कवे सामान्य काल कवे है सिमा खंगनी को इंडेफिनिट न करी न ताई से मथम ता है कंटीन्यूअस न करी कवे अपूर्ण नत्रगा कोई निरंतर काल सिना आदि परफेक्शन करी कोए पूर्ण काल आदि परफेक्ट कंटीन्यूअस करी कोए निरंतर काल पूर्ण करी कोए पूर्ण निरंतर काल कोरने बा नत्रा पूर्ण सिगी निरंतर काल पुछलो पानमर के परफेक्ट होबे पूर्ण ले कंटीन्यूअस होबे निरंतर काल सुमद्रो निरंतर काल ले अरे तादी इंडेफिनिट फॉर्म सामान्य काल कंटीन्यूअस फॉर्म अपूर्ण निरंतर काल अपूर्ण नत्रगा निरंतर काल है खाना परफेक्ट फॉर्म ना पूर्ण काल परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म ना पूर्ण निरंतर काल है ना मखन मरी खक ले
सिजिमा खंगदब याद्रेको हाइपे नॉलेज अमा लेहौ हाइबो ngang को मतम सिंगे जे हाइक पुलप पुन्ने हाइबे लेते नॉलेज अमा खंगौ तागदि याम लाइदो आइनो जि फॉर्म लाम ताक्चर के याम लाइदिदा अदुनि आइना ताक्चर कदबदे अदु कइदोरे मसिकि जे हाइपे चौराक मा खंगदबदि यारो करी खंगदब यारो हाइबे मतम दा indefinite form जे कई indefinite form से ताइ जे करिनो हाइबे मतम दा अखोइदे ताइ से कइनो हाइबे मतम दा about a simple नतग generate action दो about a simple को about a simple or general action do tai indefinite china icham chamba haibani icham chamba haibadi kisi koi gi hindi da hagani kai saral natraga pedoga koi gi saran ya samaina kriya madu tai कारण सारन या समिना क्रिया हाइता मधु ताकपसी मसी के बारे में बताता है मधु करी कौरा इंडिफिनिट फॉर्म कौरे छिजिमा अदि दादी निरंतर कांसिना कैलानी है कंटिन्यूस न कैला कने है मतमदा मागे कोई पार्टिकुलर हाइता कोई अकंग थबदो चथरी आई चारी थगली तुमली है चथबगी थबम तौरीदन को कोई प्रोग्रेस ले हाइता हाइबा कोई in progress ta lei ba hai tare ko progress ta lei ba khudi mak to in a progress hai ka in a progress at a particular time matam ama da pi ba matam du da kai doi akang na ba matam ama da thabak chathari ba adu bu mana continuous oina ugane ba masi bu kari kawe ham nam matam da ko ge biswas samay me koi kai doi koi ge विशोस समय हैबदी अखोगी प्रोग्रेस पार्टिकुलर टाइम दा समय दा को विशोस समय दा केदोवा चल रहे विशोस समय पर चल रहे नत्रगा जारी रहे अदु फुंतोए जारी तोरिबा चल रहे ओरिबा विशोस समय दा हादि पार्टिकुलर टाइम अदु प्रोग्रेस स्टोरी बदो उल्ली चथरी तौरी चारी फमली हैबदो अदुनि लाइसे अदु मथंग द परफेक्ट लो परफेक्ट सिना करिनो मान उनिंग से करिनो हाबा मतमदा अखोगी परफेक्ट फॉर्म सिना कइ दोरे हाबा मतमदा कंप्लीटेड ओइरे हाबा मक फुंतो कने बको कंप्लीटेड ओइरे हाबा मक फुंतो पा पार्टिकुलर टाइम अमदनि को मदुनि लाक्ति से कंप्लीटेड ओइरे हाबा दुनि बा माना फुंतो तुजे परफेक्ट इज दना अदुन कइ दोइ निश्चित समय दा को निश्चित समय दा कइदोरे हाबा मतमदा निश्चित समय सिदा कइ पार्टिकुलर मतमदा दा कइदोइ मागी थबक तो कइ पूरा कोइ कि समय तक पूरा हो चुका हे हाबदो पूरा हो चुका हे दो फुंदोपा कंप्लीट ओइरे मपुंग फारे हाबदो मदुन ताइबा अदि मथंग दना कइ पूर्ण निरंतर कान सिदा कइदोइ परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म सिना कइ लाकने हाबा मतमदा it has been continuing ko continuing chathariba ko for a period of time it has been continuing for a period of time sum chathariba mapung ju pha phana dum chathariba do adune amaduna ga sai mapung pha de sum chathajabani dana continuous dana sidano perfect choice la continuous ora bani mapung phana dum chathariba thamuk du khangne ba adune kai do have da कोई कुछ समय तक को कुछ समय से लगातार चल रहा है लगातार है जो कंटिन्यू नहीं हाँ कंटिन्यूअसली कंटिन्यू तो वो चल रहा है कंटिन्यू चुम तो चथरी भी नहीं कंटिन्यूअसली लगातार चल रहा है अदम चथरी बा चथरी बदा दुम चथरी बा मफुं फाना मदु खंगना ले हारे सिमा ले को फॉर्म मरी ले रे टेंस मखल होंगी टेंस अमंगे फॉर्म मरी ले गने हाबदना अदु तादि सेंटेंस ला आजी कोइ लाने सेंटेंस तम ला सेंटेंस कइ हाय सेंटेंस से वाक्य हाय बने को वाक्य सेंटेंस मा ला सेंटेंस ते मखल कया थोया मखल अखोइना पाजब मतमदा कइनो एफर्मेटिव हाबा मा को द वन हारो affirmative है बमा नंबर 2 दा
negative hai ba ma number 3 da interrogative hai ba ma ko 4 da negative interrogative hai ba ma manga ta kai doi w natraga h na hoba interrogative hai ba ma hai ba sentence manga khak cha khone sum lokhot chai hai ta ko adui ta di affirmative hai sina kari affirmative sina ta isi kari no da achumba awoi ba phungdok pu du ne ba achumba awoi ba phungdok pa hai ta re ko madu ko khone hindi da kari ko re ha ba tam da sakaratmak hai ko sakaratmak hai affirmative che al ta di negative ta na kai la ni negative ta na nakaratmak nakaratmak interrogative ta na kari hai pravawachak hai tro pravawachak hai ko pravawachak hai ade negative interrogative ta na kai la ni negative interrogative ta na sigi ba hai siga si ba siga pula da ba naka pravawachak ko naka pravawachak ade wh no ho jina ujaro kari wara sigi wh na hoba pravawachak ko smile sigi hai ba manga sigi maram da sum naina raji daga han bada aina mayam da khanga ningi se kai no ha tam da han bada present ahan ba sida present tense ki indefinite form oi ba indefinite form oi ba ada sentence na affirmative oi ba affirmative sentence oi ba wahi mai khoina phongtok ke hai tar ga di karba formula sizina ra kada ge habidi matang ni ko lakti jai masigi formula ja hana panjage mana subject laigani verb laigani verb tu karba fast form of verb laigani be wala je hani ba karim kanda subject tu na third person singular number oi ba tar ga di habidi third person singular number hai che he natraga she she bu ne ba ko oi tar ga di verb tu da kai do ba e natraga es tapaga same gane ba ko adu matum object adu matum full stop ka ba ya de ko ira ko matam da ngang gi di yaw da su ya re na ko ari ta di akhone nei na du sina present khakti gi nei na ra se ba ko present sida karam ba khone ngang ba ya ba gi yam lai ngang ba gi ya ba gi ha bi sai khone nei na gi de concept ta te wari do lira ije kari no da khang ba ta khang ba ngam na ba gi wari ni ko ni suni thar ja maru di sida le re sima khang da ba ya ro sida ni apply tor ngang tu che ari ta di present se kari no present na hindi de kari ha re vartaman kal ha re ko vartaman ka indefinite na kari ngasai khone kari hai gare samaina kal samaina ko samaina ka samaina then affirmative sina kari hai gare khone ngasai hai gido sakaratama khai dro saka ra ta mak sakaratama ko sakaratama vaikya hai ni ko vaikya sile adi tadi vartaman kan gi samaina form samaina roop hai tare ko asigumba samaina roop ko si roop hai samaina roop sakatama vaikya masi formula ji sile adi tadi simu thalage ko sijima sida sigi formula ji lai re hai adi tadi akhona wangang ba matam da kari sigi formula li palani hai si formula ji kamai palatun hai ba ma khang da bam yad re ba kai dore akhona maitero lon matam da bengali da ige haragana kai do ba la saina loiba natraga digai kana loiba natraga aikana loiba hai ko sina bengali ni ko ar bengali je mo english na muk sado kari hani english na sado ko hai english ki letter na hai ni ko sai je ko na ai na mohut silo digai ju adum ai na mohut silo aikar sina e ai na mohut silo hai riba sing sina loira ba hai bani english meng irak hai tar english meng hai de khoi ki sound ji maiteron oiba irakam tam letter do oital sina loiba hai bani ani sina loiba je thira je sina loiba je thira je do si apply tok se chumbar sum da bi yeng je se bengali mek cha mu ige ko kari han ini mahak se example da ko example da kai ko mahak
football sanai si ihase mahak football sanai habani English ki letter na mu easy ko mahak habadi mahak football sanai sida Bengali ni itara ko si loi bahara sanai si loi re ko si jima adagi English ki letter na ibida si loi re si je sanai sume ko adai tadi sigi formula je pan ba ya have ne ba adai tadi aikone yaringi khang du ji karin ha ban tam da aikone ngangi ba bon mai teron sa loi ba lotion wari ji ngang bang loi pa ma tam da bab se aroi ro ba sentence ma khone wa ngang ba tam aroi ro ba bab to aroi ba oi ba adai tadi bab ji ma khang si kai no sanai sanai hai na tra si sanai hai ne ba sana ba ji kari ko ai English ta play ko ai si ma khang da ba ya ro vocabulary di khara by heart of the dia ko vocabulary he je masi ma by heart of the ya ro si je ma de koina khang da ba ya ro aduna ba sentence ki aroi ba du da bab se legal le hai ra koi mai te ron bo ra ko so hindi su adum legal ni ko adum apply to sim yang che ba ko adu itara ga di kai la ni mahak football sanai formula gi matung ina hai ba hum se letter hum se loi ga ni hai letter hum se loi ba do sigi formula je pan ba yai hai ba ne ba adu da di mahak football sanai hai ba ne ba adu da di subject che karai no object karai no ba karai no khang da ba ya ro mahak ka ji kai no mahak che English ta he hai sina nupa ko nupi jana kari hai she hai akoina hamre kari hai gare subject tu na kari gumba third person singular number oi tar gadi bab tu da e na tra es ta pu hai bane bab tu da adi tar gadi subject ma e ba loi re third person kai to ba third person singular number oi re ko third person ko adu su singular number oi re si si adi bab tu e na tra es ta pak tu ne ba adi di masigi sida subject lai thokra akoina hana hai gare manipuri gi language aya mana wahi aroi ba da bab sa aroi ba lai hai si bab ni bab se adi tadi sanai hai be sana ba ni play English ta play ko hai adi tadi play hai be da bab se kai la ani ha ba matam da singular number oi bagi third person singular number oi bagi play se da e na tra es ta pu hai ni ba adi bab se da la play la ko adi kai ta pani es ta pani maram di kai na third person singular number oi he plays la oi dra kari no sanai do object jo puthor ko ma tam da kari no sanari do bab se da question hang ma tam da tholakani kari tholakani object tholakani football he plays football full stop adi tar ga di na sai yam line apply to ya re ko sina subject lai re bab plus b1 plus es ta pe ko sima plus object adi di na sai formula da pan ya ra adi da di sigi wa hai se ai chak chai ai na Maongda kolom pi ai ma koi da lai sigi wahi sina loi ba ba na sagala boy am da itho adana sigi wahi sina loi ba me am da itho adu English na sagalo hindi bo su English bo so adu hindi u pala si kai hani hindi da kari hani haba matam da he or she kari mu sim yare wo hai wo kai do ba ma kai dai no ai koi na sagi do wo ai koi ki mai te ro ji ka thambam mani ko wo football ko wo football खेलता हे लाने यारे को तो दे अखोई की मैटेरोन सिगा थंबम से मानाई है बा वो सिना सब्जेक्ट ले रे फुटबॉल सिना ऑब्जेक्ट ले रे यो मैटेरोन की सब्जेक्ट सिदा ले रे सिदा नो ऑब्जेक्ट ले रे बाम ना कोन मदले हम तो हिंदी द सु बाप सिदा ले रे बाप ले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाप ने बा अदो इंग्लिश तरी के दनो इंग्लिश तरी के लानी सब्जेक्ट बाप ऑब्जेक्ट लाने अदो फुल स्टॉप ने सुमाइना लाकने बा अदनो वो फुटबॉल खेलता है अदो आइना मुक छाना गे है तरी कई लानी मैं फुटबॉल खेलता हूं लाकने मैं तरी हूं लाकनी को मैं फुटबॉल खेलता हूं मैं तरी हूं लाकदा सिसिमा सिगे नियम जमा खांगानी अरे दादी सिगे अप्लाई दम तोबे मरु दि सिले रेको सिगे सिमा बेंगोली ना लोइबा हाइना बो ताजु बेंगोली सिले रे हाइबा बेंगोली दो इंग्लिश की वाही दे थोके हाइ ताजु ई आई हाइ तारे को समाना बनि आई ई आई नि लोइबा वाही जातो सिम सेगो छागलो आई चाक चाय हां आई चाक चाय लसिनि लोमद्रा आई न लोमद्रा आई चाय हाइ गन सि चाय हाइ दुने ला तुजे
là xây dễ thì nó ai rồi mà sáng cái đúng apply tàu rồi xin mà ra cô xin affirmative này cô affirmative definite form affirmative sentence adu negative ta mula gì cái là cái này negative kia mula gì present tense indefinite form xin là negative sentence ta mula gì negative sentence bu kari kawi hai ba matam da masai khona pan gare sida sakratamak to nakratamak la ni nakratamak vaikya ni la tu sida na mu kari la ka de hai ba tam masi ki formula sina kari no hai ba tam da la se subject plus do natraga das plus not plus b1 hai ba first form of to plus object ni plus full stop subject lai ra do does lai ra ko sidagi subjective ma tung do does lo ra ni negative for bagi not lo ra verb ma yaw da ba ya da ni verb ma ha pe dum object ni adu ta di masi gi jana kari kari khoi maitero language ta kari ta ga da kari na loi ga da ge adu ta di karam masi ji apply to ba ya ga da hai ta ga di de natraga te ta ga ne bengali da ha ga na de ko te hai ba wahai ani sina lomba loiba oi ta ga di sigi English ki oiba formula se apply taro ka ngang ba yara ni madu da la le kanam haira roi ba sima adu ta di apply ta taro si masi kai no sa de thak de tum de hip de phu de chai de te ta ba hai bani ko asi ta ba khaktang masi apply to wi yai hai bani ko adu ta di example da yeng asi kai la ni ngasai gi football gi ari dum taro si ko mahak football sana de to de tare ko mahak football sana de tare de ta tare ga di kai do hai ba de na tra te ta tare ga di six formula di iro hai bane ba ari tare ga di yema mahak akoi gi aina han so hai ja gare sentence ki hek aroi ba gi thangna ba do madu da verb oi ga le ba mai te rong gi verb oi ga le ba ko aduga subject na mamang ga le mahak ga di subject lai sare na mana thobu ni na ko simale aduga football jina object lai sare na adu ta ga di subjection thamjara si he natraga she thamme adu ta di he or she di chanai se kaina does la ani adu di he does negative ho bagi not ha po hai he does not kaila ni ba cha kara yaw ra hai full stop ke thangna da sana ba je kai koi play koi hai E or es tap kadra tap paroi man di tap po hayam dre fast form of verb thammo hai re he does not play kari nu man sanai do object thama object se kai le football full stop ai ta di subject le do or does to masagi sile do or does lo re not tap pe natra b1 le object lo re si formula ma tu ne chume ko tu di do or does not si chume re ko ai ta di mahak football sana de sana base sana de lakne de ta bugine ba ade dadi hindi dana kari hani wo maha da kadawe football nahi khelta hai yare ko maha ka se kana no subject ni football sin object le nahi de ngasai no tu ni de te tab do khelta he ha bi ngasai gi kailani ba tu ni ai koi na ngasai sana de dana ta gi ba hindi dana kailani marak tang phugala ne ba ajani wo football nahi khelta he khara mana lai ji mai te ron gi ga thambam khara mana ri je aduna ni hindi ngang ko matam da kyam lai chung na ngang ba khaga yam ayam mana ngang thok pang mai je ko gi thambam ko pam je khara mana ta ni ko akoi ne da khara by heart khara toraga ko gi meaning khara khangaga posak khara gi maming khangba then va khara gi ko gi maron ba ki oi ba hindi gi ko wahi gi hai tare ko magi meaning wahi je khanga kanda apply to ko lai ni se ko gi thambam siga khara mana to ne ba simale ko aduna sigi apply ma to bo yare matham der kai la ni ula se present tense ki indefinite form ki interrogative
sentence ta interrogative sentence ta kari hai प्रभावचक को वाक्य नत्रो सिदना कई लानी मसागी do does जुना ममांग काबीरो फॉर्मूला से do और does तुना ममांग कारो अदि मतुंग subject ला ओ अदि मतुंग verb ला ओ फासों बात तो अदि मतुंग object ला अदि मतुंग question mark ला ओ हाई बने नत्रा अदि मतुंग question mark ला ओ हाई बने अदि तादि मसीज न करी तागत है मतंदा बेंगोली दा वेगना ब्रा नत्रगा प्रा ताओ है बने वही से इंग्लिश के लिए था तो मुझे लगे को ब्रा नत्रगा प्रा ताओ है सिगी वही अनि से काउ बया दे सिगी वही अनि सिने बोल लोइरा मबा को ने वांगाम दा दुम पप पान बया है नंग चाब्रा नंग थकब्रा हाइबा मतम दा थोगलैबदो नंग चाब्रा नंग थकब्रा मा फुब्रा मा खक्ता नते को मखोय चतब्रा मखोय दसु एप्लाई तो बदम याइ को सिगी ब्रा नत्रगा प्रा हाइबा असिगी वही अनिसिना लोंबो ओइ तारगदी साइबा फॉर्मूला से पालगा इंग्लिश ngang ब यारे अदुइ ताति कैदोरनी एग्जांपल मा पिदि ngसेबा ngसागी फुटबॉल सानाबदे दुम पलसि महा फुटबॉल सानाब्रा हमदुनि महा फुटबॉल सानाब्रा ब्रा तारे मा फुटबॉल सानाब्रा हमदुनि को ब्रा प्रा ता तारगदी सिगी फॉर्मूला से पालगा तो हाइबने अदुदि मा फुटबॉल सानाब्रा यादा मा स्कूल चतप्रा प्रा तारे मा स्कूल चतप्रा सिगी वही जे प्रा नत्रगा ब्रा ता तारगदी हाइबे सिंचे सेंटेंस फॉर्मूला पाला अदुदि महा का से कनो सब्जेक्ट लेरे फुटबॉल से ऑब्जेक्ट लेरे सानाब्रा हाइबने बाफ लेरे अदुइ तादि अप्लाई तो बिरो महा का से खंगम ngसागी he or she की सानाबसे he or she की 10 हाइगरे 10 he नत्रगा she को does he or she कनो सानाबा play फासो बा थमारे does he play अदि मतलब ऑब्जेक्ट थमारे फुटबॉल अदि मतलब क्वेश्चन मार्क थमारे सिनी does he play फुटबॉल मा फुटबॉल सानाब्रा है मा फुटबॉल सानाब्रा ब्रा को अदि तादि न कई लाने हम तो क्या वो फुटबॉल क्या वो फुटबॉल खेलता है नत्रा क्या वो फुटबॉल खेलता है लारा द्रद दे खेलता है सिना क्या असना इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव हाइबे तो मादन फोंटो इने क्वेश्चन हंबा इंग्लिश तागना does सिबु करम बनो प्रेजेंट टेंस होबगी does नि इंडेफिनिट फॉर्म होबगी ngangi नि नत्रा अदुगा करम सेंटेंस होबगी माना ममांगा does काखलाइजे इंट्रोगेटिव होबगी प्रवाचक वाक्य हाइजे मसी होबगी नि सिमा यारे को सि फॉर्मूला से काउ फसु याद्रे को सिजिमा सिजिनि मरु ओइना लोगदिसे 1 को अदगी मथंगा 2 सिदा 3 मथंगा 4 यमुला आसे प्रेजेंट टेंस की हां इंडेफिनिट फॉर्म को इंडेफिनिट फॉर्म समने इरागे सिना इंट्रोगेटिव होइबनी नेगेटिव सु होइबा इंट्रोगेटिव सु होइबा अदुगुंबा सेंटेंस सी असिदा हाइजे मसीदना कई लाने हाबे मतम दा फॉर्मूला से do does plus subject plus not plus b1 plus object plus question mark do does subject ama not ama karigino negative होइबगी interrogative होइबगी do does लेजागरे negative interrogative होइबगी नेबा do does सुयारनी not सुयारनी सिंग फॉर्मूला से सिदना कई रनी दबरा तबरा तारनेबा means इसकी वाही द बेंगोली पाबा थोक तबगी वरगना दबरा तबरा सिना ताब वाही सिना दो हाइरिबा सिगी फॉर्मूला से पालगा इंग्लिश ngang यारनेबा मसिजिमा अदि दानि फॉर्मूला पालसी मसागी फुटबॉल दु सुम ज्ञान ताना बदु हाइरिसि को मा फुटबॉल साना दबरा हाइरो हंगोबा मा फुटबॉल साना दबरा है दबरा है को दबरा दबरा नत्रा साना दबरा दबरा है जी सिदा लाइसी मा चत्तबरा मा चादबरा मा थक्तबरा मा फुदबरा मा लोई पनबे यारे को मा मा की खकिंग हनते
सिगी वाही मचित चुबो तारबा दबरा तबरा तारबा सिगी अप्लाई तब यारबने अदु तादि कैदरा महागा जे कैनो ही नत्रगा सी हाइबनी अरे ही और सीना थंबा यादबनी ने फॉर्मुला में तुइना करी थमो हाय डू दस न थमो हाय अरे ही सिगी करी जाना रे हाय हां 10 नत्रो 10 ही अदि मतुंग कैला न नोट पुसलो 10 ही नोट B1 साना बसे कैनो प्ले 10 ही नोट प्ले ऑब्जेक्ट से कैनो फुटबॉल क्वेश्चन मार्क अदि मतुंग दा 10 ही नोट प्ले फुटबॉल मा फुटबॉल साना दबरा हाइनेबा सि लोइरि से कैनो मसा ए हाबदो दबरा नतगा तबरा न ताबा वहाई सिंगदो सि फॉर्मुला से पान यारे हाइबनी हिंदी दना करी लानी मसागी क्या पुखलो करी की नो क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है दबरा हाई नत्रो महाक फुटबॉल सानदबरा हाइबनेबा तादि दबरा ताबदो दबरा नतगा तबरा ताबदो हाइबा फॉर्मुला से पालगा इंग्लिश से ngang इबा यारनी हाइबनेबा ngang बसु यारनी इबसु यारनी अना सा हाइजेगिबदो angang मसामना हाइबदि अकोइ नो हराउजेबा वाही खरा हारप मतना अहल लमना मेच्योर ना हाइ angang दि ताक हार तारगदि माजे के माजे साउबरा इमेच्योर माजे सके ना पुरा हाइगनेबा इबोन गाइ चतुनो स्कूल चतुनी ऑफिस चतुनी हाइबदो चतुनी ऑफिस चतुनी स्कूल हाइ तारगदि कनमा बापू उम लेत्रा अदुनिको angang हाइ तारगदि अदु कम्युनिकेशन ओके तादनेबा angang मसा नोक्तुनेबा होइदि अहन ना हार तार बेरा का अदुननि सि फॉर्मुला खर जदुम दरकार ओइरिबा नत्रा सिनि अदु तारगदि WH ना होबा अमसु लेइको नेगेटिव इंट्रोगेटिव की मौता why को what how सि पालगसो सिदा करिगिदमक्ता चत्तबनो करिगिदमक्ता चादबनो ngसागी इंट्रोगेटिव त लेइगिदो इंट्रोगेटिव त WH ना होबा W ना होबा what why where how we identify ko ma kara ke sana where does he play football ma kara sana bra kadai da ko kamdong sana bra hamu hangtara gadi kailani bra pra ta ba do dani haire tuse adagi negative interrogative ta laga dabra tabra jo sigi interrogative oiba कोई सेंटेंस असिदा WH ना होबदो तपसल गदुम तागने हाउ डज ही प्ले फुटबॉल कमदोंग सानाब्रा मा कमदोंग सानाब्रा सानादब्रा हाइबदो सिदा लुइ लाक्तिबा यारेको सिमा खंदब याद यारोइबा अदो सिगी फॉर्मुला मैम से मसिमा करी दे ताई हाबदुमा मसि खंगगदि याम लाइदिबा अदो तारगदि मदुंग तारकदि केदो ngसिगी प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस negative interrogative sentence aduga WH na uba adu interrogative sentence masida leira adu ta hayeng akoi mathangi lakada Saturday numitta lakada do kari wegani continuous ki mula aje ba mai to mathang mayang si to kamela dum pibira ma masi makha sathagi si haibra sathagi si abdo mayang gi feedback to yeng done do aina sum mayam sum khanganing bagi kamdong na ngang ga dagi kamdong na sagalakada gi habdo si lai ga dar khali ko ado aina takpada khatang mayam da ba ताबा तादबा हाबदि मयांगी कोगी कमेंट दुना दम लेप्चर गे हाइजबा तारे मयांगी व्यू रेट दुना दम लेप्चर गे अदो यापसिना लाइग दरदि खंजबय वारी नि को आइना सुम दम मतुंग ताकदो सुम लाइथोक नबा सुम हाइजर खाइ तारे सिगी फॉर्मुला जमा पान तारगदि अतेंग साइ खोने आइना सुम ममांग दा तागिबा हाइबिबा सिंग दुदि सुम नॉलेज खतंग लाइनबा वारी नि मरु दिसिदानि सिगी फॉर्मुला सिगी वाहि सिंग सिना लोंबा ngai दो सिगी सा कोगी फॉर्मुला ngai जे पाला कंदा ngang बंगम नि हाइबोने अकोइना अकोइ पोचै लेबो चपब बोरगसु ऑफिस ता चपब बोरगसु लोली फोंगबा कम्युनिकेशन गैप लेतनबगी मसा अमा सिना पीबा ngami हाइबगी वारी को अदुनि अदु मतुं ताबदा कोइ कंटीन्यूस की जमु लाक्सरगा कोइ ता सम शेयर तौजगे आगि नॉलेज खरा अखंगबो हाइ तारे को अदु आई वीडियो से नुवाइबेम तागदि लाइक सब्सक्राइब तौबिरमो अदु मसी कंटिन्यू अदुम सैटरडे खुदिंग गई मसी इंग्लिश की ओइबा हाइ तारे इंग्लिश बोरजो हिंदी बोरगसु अदुम लांथोंनबा तौजगे मसी की मतांग सिदा लोसिनजरगे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो